Kajingdon ki khna samla ki bapan hair state bat nia khlo ye ki arshaka jonki khamtam haga sngiu blei haki benta jong ko surok ba bonsen ka bo jingma amtang ye ki henry ye ki weiru ki bayat bayan naga jingyo jing tip ka babnia halor kane ki pulit ka umsning police station hapo ga jinglam jong officer in charge u e marak haga arpotrik ya yong arajar arpusan kila penlong daga jing up Ketem banyo obat yaki banyak yaki asyaka klem akor hagi benta jong ke National Highway 6 ha saulem ha kabadala ban sakhi yaki jingduna ki bakum kini ki breu kan baki pulit kidang pelong yaki jing up shrip wei orang ba obaya lenti ni ketika surong ba ula keno ru ba wei ni ki banyak thok ula penpat yaki yit jong ka wei ka kali kabada shong da ka wei ka long kmi bala ikon ha kabana kalyang ki pulit kila ong bakin sa shimkhia halor kane एक लड़का आ रहा है बाइक से उन्होंने पीछे एक फैमिली जो लेडीज फैमिली है उसको मारा उसको वगैरह यहाँ पे शीशा तोड़ा उसका वो देखो बेचारी लेडीज बट गाय आई डोंट नो द बाइकर्स ना उन्होंने इस लड़की को पीछे जो लेडीज है उसके साथ एक बच्चा है और उसको शीशे को पूरा तोड़ दिया और तोड़ जस्ट हार्डली 10 to 15 minutes बैक विच इज नॉट गुड फॉर द लेडीज इज देयर बच्चा है उसका फैमिली है उसके साथ ऐसा नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर आई जस्ट फॉरगेट द नंबर ऑफ दैट लेडी एंड इज आल्सो कमिंग विद दिस फादर यार इट इज रियली बैड अगर हम लोग ऊपर घूमने जाते तो ये अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो कोई अपने बच्चे के साथ लेडीज को लेके क्यों आएगा वो किसी की वाइफ है यार थोड़ा बहुत तो सोचो कम से कम ki bor pulit kila kintu ki samla bakin sange no kategori komnya yaki arshaka kabala banyalam shike jingja ka basngosi bala da ki yaile persha ansa pengat yaki hakikindon ki ba Kidon gigli kena ibuan na Shillong, ibuan na Nongpo, ibuan le ikistan hak ni surok NH06. Mus ngilai iru haki kidon kena iba upload iki ya kini kistan ki jongki haki YouTube channel baper. Deleng ba kini ngiyo sibun ki comment ba ki request yangi ki police tam bangin enforce ya ka ya kini ki rules and regulation kini surok ba. Dia bede bukan dia mentasi nak lian jong police station nang ni na pom sling. Ngilale ikani ka vehicle checking hang ni po umngat hang ni po samlem kepada ka NH06 on the way from Shillong to Guwahati but akani jingle checking jongi mentasi ni ti namar ka jinglong jong sing beneng let's say ka slap ti ki rider ki miawan hi hadu kata ta andai ki don katu kan ingut ki rider ki bawan but akajing lap jongi kini ki riders abang gi police bonsin hi ki slow down ya ki bike jongki ti Henry wala kata rungil ai awareness shaki barok ki riders ba kin maintain jaga disiplin haba kinya ai kali but kam kimri banyale ikini ki race lani ikini ki stand hakini surok ki badai kaja college om dei tang ka jongki hendrai gadai jongki wiru ki kali pat ki kali sau shaka ki kali he mo ki truck but kiwi kali ya jaga ni kaju kalenti de kani kajing le stand ke jongki dora om dei kajing mensau tang yaki hi hendrai wat yaki nong le ki nong wan ki wei pat tam ki kenthai ki balong nervous se akor kinya ai kali ki jongki tingi kerpat yang riders baru khoj ki bawan ban ride sekini ki jaka bakin maintain jaga disiplin jongki bakin maintain jaga speed limit ke jongki batum juru bakin nomle yakini ki stand lani yakini ki activities ki balong violation ya kani ka motor vehicle act ola danang ni syafman hila dang idang lap na kalian ke police department ngin shim ya ka action ke ba strict ha da ka bangi le compounding katum ki motor vehicle act batum juru lada kini ki jingja kenang eja ngilaru buat ban register ki cases persya ya kini ki balik persya ya kini berkenya kini ki anjong ka motor vehicle act dina kalian jongi keparu ya lengba ka media ka jongki ba pin island ya ka jing pedep chi bopun hi lengba ka media ba kibriu ki bawan sekini gelenti kin soju mo kamde bangi pensitom ya ki lani bangi le ikini ki rules bangi impose ikini ki rules naga benta jongi ndai naga benta ka jim ha jongki hi namar belai lada kinya ka akor ke burom lani kinya speed limit ke babiang ka jing im jongki kalong safe but lada kinya keluar pada kala menja ka jing accident buat ka jing ya bro namar ba nang hakini kilenti hi namar ba khamtam kala awan kani ka ayom liur ikirpat hi ya ki nongnya baik
hamtam kinyongnya arsaka ba kindeng yaki ni ki equipments ma kini ki nongkumno ki safety gear naga banta jong kajing kalong jinglong safety ka jong ki Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya